Izele ingimbabafaza simbongiseni izele sondela iyangishisa woza. Uyabona mangabe kusuke kuthiwa lithatha osemsamo limbeke emnyango, lithatha osemnyango limbeke osemsamo, kusuke kusho into efana nale ndaba engiza nayo. Wena donsa isitulo uhlale phansi, udonsa ujuice noma itiya, ngazi noma kuyabanda noma kuyashisa noma kunjani la khona, kodwa nje thola isiphuzo ngoba nayo indaba. Bathi uma impilo ifana nelamula, ngisho nanesihlahla sayo siyahlaba moyo khilamula imuncu, wena yenza ukulungele nokufanele. Thatha le lamula ulisqueeze wakhe ini ujuice. Mina ngithi cha, hlafuna ilamula leli konke namakhasi. It's very healthy, it wins us. We need vitamin C. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka uMakandlelo, lwandle kalwela lwezibhekane zonihambela lekude phezulu. Do join. Uyababona la bantu othi mongabe ubabuka ucabanga ukuthi banako konke empilweni, ba happy, baphila impilo entofontofo. Uyabona the soft life. Le oze na uthi moyibuka uyihalela ukuthi inkosi ngaze ngahalela ukufana nalo umuntu, kodwa awuyazi into athi uma elele ebusuku ayikhulekele. Le wona uyiphethe kwishek ile yena ayifunayo. Lalela indaba zenu ziyangishisa kade ngasho ukuthi mangabe sengithi it's a story time isuke imnandi. It's a story time isuke inoju. It's a story time isuke inxumisa. It's a story time. Yeah. Kukhona lo Mogelings, i-yellow bone elihle, ipunzo nono elincane, iqanda into efresh, iqanda lika Grootman engihlangane nalo ngapha ku TikTok. Ngathi hayibo, wamuhle umuntu, uphila soft life umuntu, kodwa waze wabukeke ehambule umuntu. Lalela lo sisi lo ngibangela umsindo ngami ngamanje ngibheke isithile yena udlala isikhutha, so isound yami mayiloke ithi ngicela ungixolele, kodwa cela ungayinaki isound wena, hlale endabeni ngoba mina yazini ngiphekwe indaba. Mawungangazi igama sivele sihambe kanje sizobaza ichomi simthina sobabi, indaba zonu ziyangishisa asihlali ngaphakathi. Ngithi life graduate sondela, it's a story time. Ayive mnandi ke le. Yey umntana abantu ngaqala ukumlandela eGcaca. uMogelings wayeyivirgin, ntombi nto mhla eGcaca. Bamkhetha lapha la kukhethwa khona abaningi. Uyabona lapha la lela sonto le abatomula nayo wakhethwa lapha kuMogelings. Ukhethwa ingqongqombela yensizwe ingqomo nentende engaka dark, cute and handsome, enenwele zayo ezingananazi zakaZulu. Angiphathi ke phaketheni ubhuti wakhona loaded, fully loaded, njengama fried asebanibani fully loaded. Yes, wona lawo ma fried. Ubhuti wabantu wayithatha ingane yabantu iqanda iyinhle kuyelo kuhle Nkosi yami kuphuma nase high school. Ngicabanga ukuthi la mntana wayena 18 mhla elotsholwa wangena emzini wakhe wakanokusho. Lalela lo mntana ebengena umuzi, ebenemizi, ebenomuzi emakhaya, azoba nomuzi esilungwini la kade ehlala khona nomyeni wakhe. Ngikhuluma ngomuntu mina kwathiwa mawufuna ukufunda baby it's fine, uzofunda kodwa uzofunda online ngoba ngifuna ukuthi abafana bayokubona esikoleni uzudidise ukhohle ukuthi umkami wena. Right? Yathi ingane yebo baba ngiyezwa, ngiya understand baba. Wafunda kudali. Right? Wafunda kudali. Makafunda udali ufunda online, uzihlalela kwakhe umnandi yonke into right at 18 years. 19, 20, 21 yahamba iminyaka. Iphi ingane dololo ingane. Yakhala ingane yabantu, yakhuleka ingane yabantu, yashika ingane yabantu. Ngicela ukutshela ukuthi ayikho into bekade shoda ngayo lo muntu. Ushintshanisa imoto, ushintshanisa imizi, ulala koma setting what Egyptian shit, ugqoka oma Levi's what yabona lezi zinto zene ezinamagama amagawuni akhona ogusi what. Umuntu ongaswele umbuka othi noma uhlangana naye estradini noma umbona online uthi ukhalela ukuthinta isihlathi sakhe uthi yabona lesi sihlathi sakhe engathi kwasona nje noma usicabuzo sithi mncwa isihlathi sakhe engazi ukuthi sinokhilimo thizeni omnandi. Hey, kanti umntana abantu uzoba nenkinga eyodwa nje yokuthi axakane nokuthola
abantwana. Yahamba iminyaka 25, 26, 27 zaqala inkulumo babuza abantu emzini, hayibo wemakoti silinde ingane, hayibo wemakoti silinde ingane, hayibo wemakoti umitha nini? Kanti ngiyazibhakela yini ingane mekufanele ngiyimithile? Hayi ngiyazibuzela nje. Ngumakoti sengimkhulumela, ngiyazibhakela yini wemamezala ingane ukuze ngiyimithe? Ngoba phela ingane iyisipho esivela kumdali, asivele siyoyiqhuntsula njengaleli lamule seliqhuntsule lapha esihlahleni. Lo wakwami kufanele atshale isidi before ngiyoyiqhuntsula ingane, iqhuntshuka ivuke la esitwini ibe umqhuntsulana ize ifike emhlabeni niyibone nani niphathe. Why nibuza mina kuphela ukuthi iphi ingane, ningambuzile oseceleni kwami ukuthi iphi ingane? Uthi hey guys, ngayiphila impilo ebuhlungu, ngivikile inhlamba emakhaya makunemicimbi, bonke abantu bangibuza lento eyodwa. Everybody is asking me ingane. Na uthi manje up until a point whereby ngaze ngangakuthandi at all ukuya emakhaya, ngoba njalo mengithemakhaya izalukazi zingibuza ingane. Uma kukhona mithi uvela dlaliswe ateketiswe lapha phambi kwami, kucaca ukuthi ayike akusateketiswa ngoba kuteketiswa umuntu omithi, kuteketiswa ngoba kuyabukiswa kahle kahle. They are trying to show me ukuthi kahle kahle umakoti wenza kanje. Kodwa ngenza kanjani ngoba phela ingane angiyibhaki, ayisona isinkwa, ayiwona ama-scones, ayiwona ama-muffins. Uthi guys, yahamba iminyaka, le ndaba usexoxa last year. Besiloke ngibenginoyi ngimlandela nje mina uGirl, ngiyoke ngimlandela nje owangapha ngakuPaul Pietersburg eDume. Ngicela ukisho indawo abuya kuyona ngoba naye akazifihlanga. Ukhona lapha ku TikTok, igama lakhe lapha ku TikTok uzibiza ngokuthi sengithe. Hamba umfuni uzombona, ngizokufakela la into eyenzakalile ekugcineni uNkulunkulu esemphendula abantu bebuke emini ilanga libalele, kade ekhala ebusuku, ekhala inyembezi imqamela ibamanzi te. Asi fast forward ngoba uthi lalelani guys, 14 years later indoda ingimila ngiyabona ukuthi ngendlela eseyingimila ngakhona, even ngisho izalukazi seziqala ukuhlebeza amagama angekho mnandi endlebeni zendoda yami. Uthi uyabona ke amagama amabi afana nse njengokhula olingadingi ngisho isidi, ngoba uyisho lonto udlala in passing. Umane uthi hayi kusho ukuthi uZibandani fanele athathe umfazi wesibili, hayi kusho ukuthi uZibandani wathatha inyumba, kusho ukuthi kufanele avele ayofuna ingane kwenye indawo, hayi kusho ukuthi wavele wafa umuzi kaZibandani ngoba nangu umfazi kaZibandani yahluleka ukuvusa umuzi. Uthi guys, yahamba iminyaka yahamba iminyaka 14 years later endoda ibhekisa ngami, ibukisa ngami, enza yonke into nabantu basemzini. Ngiyabona futhi ukuthi seyiyabona bona, kanti angibuzange la ngene vele seyiqonyiwe. Uthi guys, yaqonya indoda yami. Uthi uyalazi iphunga lendoda eqonyiwe, iphunga lendoda eqonyilwe, leqoyi lendoda eqonyiwe ulizwa isangena ngemoto, useza umnyango wegarage uthi unyuka ngalezi zinto zene nizicofayo ezisicofo zabelungu ezi-expensive kule mizi yena enihlala kuyona. Iphunga lendoda eqonyiwe ulizwa kuvuleka igaraji, kuvuleka umnyango wemoto, uzwe ukuthi iyangena indoda yami eqonyiwe. Futhi la iphuma khona kade beyicabuza beyibambe kamnandi ngafa fi. Uthi indoda yaqala ngakudla ukudla kwami, yaqala indoda yatelebhela, indoda yaqala indoda yangalala ekhaya, indoda yaqala indoda yanemkhutshana ephuma eceleni, indoda yaqala indoda yangafaza, indoda yanezitayela, yangathula manje indoda nasemlomeni yakhuluma, iphinda lezazi inkulumo zabantu bakuba bazikhulumayo ukuthi iphi ingane. Uthi hey guys, into eyangisiza yile kuleya situation. Khumbula ukuthi mina noma ngifundile nginamaphepha angaze ngisebenze, mina bengu housewife, ngine allowance edlula eyomuntu osebenzayo, nginezimoto nama credit card ami engithi mangifuna ngivuka ngizizwe ngazi ukuthi ngifeel like blue cheese and croissant, ngifeel like Woolies breakfast, ngifeel like Mug and Bean. Ngivele ngivuke nje ngiyoswipe, iye beyisebenza isebenzela mina ngoba ifuna ukuthi ngenzeni ngakho umuzi ngikade abantwana bapha abantwana dololo abantwana. Uthi nginamakhadi amasezitolo, nginama credit card wami unlimited, uyabona lawa black, ngine allowance on top of that. Uthi lalela into engayenza yile,
I-allowance yami yonke bengiyinikwa nale bekade kuhlale nje kuthiwe ba 10k kuthiwa hamba mamazi hamba uyospoil. Mina bengine-Futsek account. Lalela, umfazi nomfazi akabe ne-Futsek account. Uyayazi i-Futsek account? Siyokhuluma ngayo le nginama sesikhuluma ngezezimali. Uthi ngine-Futsek account yami guys engimane ngijikijela kuyona lama allowance ami la ngijikijela ngoba angishode ngakudla, angishode ngampahla yokugqoka. I go to international trips, ama vacations abuzwa kumina, and each and every time umyeni wami ngithathile for my vacations for what we shop until kunempahla on my wardrobe that I don't even wear, kuneyicathulo on my wardrobe that I've never even touched. Ngoba kuningi okunye bengize ngikuthathe ekhaya ngifike ngiphanise ngawo ngiphi ingane zasekhaya. Uthi Malwandle ke hayi Malwandle usho lapha ku TikTok ngoba ngithathe ku TikTok. Uthi guys, indoda yami ngalizwa iphunga lokuqonya, ngalizwa iphunga lenkomo emlonyeni wendoda yami, ifike ingipikele ilali ibhekele. Kwahamba kwazwakala ukuthi indoda yami imithisile, and ayimithisile nje le emakhaya bayitholele omunye emakhaya okuyena ozovusa umuzi, ngoba mina ngiyinyumba, mina ngihlulekile ukuvusa umuzi. Bayitholele omunye, ayikho kude le ntombazane nasemakhaya la sakhe khona sinomuzi khona nasemzini wami. Kusho ukuthi it's more like nje kuvele kwalidodwa ingane yamakhelwane kwathi why awuzama ukuyovusa lapha, ngoba ingazi ukuthi kuyantenga umfazi kazi bani isinge cha ibandla uNkulunkulu umncishile. Uthi guys yangabuhlungu kanje inhliziyo yami, yayingabuhlungu kanje inhliziyo yami. Indoda ipelesela uthi ayangagcina lapho yamitha le ntombazane, mase imithi le ntombazane. Ngicela ukukutshela ukuthi ngangilala ngivuka nginukelwa nginukiselwa ngale impahla zengane, ahamba umuntu ayoshophe kobani. Uyabona le impahla zako Narjis ezigqokwa izingane zomntaka bani, uthi yayishophela lapho le ngane ingawuzala. Ngisho ngale ngicela ukuthi ngaleso sikhathi ingane yayina 3 months kodwa ayiseyingqumbi yempahla ezingaka, isine camera layo la emzini wami eselenziwe ukuthi leli kamera lengane iyeza. Abangazala bahlehle, so uzozikhethela wena ukuthi uyahlala noma uyahamba, ngoba mina njengamanje I've made my decision. I-decision yami as indoda, mina ngifuna umuzi, ngifuna umfazi, ngifuna umndeni. Wena lento ohlulekayo ukunikezana, so it's your choice mamazi ukuthi uyahlala noma uyaphuma, and you'll have to accept ukuthi khona futhi mina uma wengane yami lo ozayo makaqeda ukuteta ngizomshada, ukuthi wena uyavuma noma uvumi. Hayi akudoke iqale mina leyo. Uthi ngakhala guys, ngawa phansi ngedolo phansi, ngabika uNkulunkulu, ngaceba uNkulunkulu. Uthi 10 and 4 14 years ngisemendweni, ngishadwe ngiyintombi into ingane ayivuka ama period aloke ethi ngila. Ngikhule ngithi inkosi angawaboni this month ama period aloke ethi ngila. Ngithi awu nkosi kanti awusangizwa yini? Uthi hey guys, la ekwaba muncu khona ekugcineni, kwaba muncu kwadlula leli ramula kwangasagingeki. Wadlula lela mula. Uthi it is the day indoda yami yathatha imoto yethu enkulukazi kunazo zonke, iviki lonke yaye emakhaya. Ithe mayibuye emakhaya, yabuya imoto igcwele nswi, igcwele lo dade osemithi. At the time usena ngakhi 7 months. Ngicela ukukutshela ukuthi kwafonela uanti ukuthi azosebenza overtime. Uanti osizayo la ekhaya, wafika uanti wagubhulula waklina amakamera ukuthi kulungisela lo sisi. Uthi lalelani, usisi wabantu walala kulelo kamera ayelungiselwe kulona only 1 day. The following day usisi wabantu wayese phakathi inside ekamerweni, main bedroom yami nomyeni wami, ngoba phela mina ngithi angizali yena umithi nafanele toto sefanele athole. Yabona the first why I don't know the first lady treatment, ngoba umithi uspecial ukhethekile wenza into engehlulile. Uthi guys yamuva intombazane kwami ngibuka, yamuva intombazane in my bed, ngathi ngicela umyeni eceleni. Hayi baba sikhulume. Yathi indoda ayikho into engizoyikhuluma nawe nyumbandini. It's entirely up to you ukuthi uyahlala noma uyahamba. Ncela munu into zakho zimuncu zinjalo, uziginye ubone ukuthi wenza kanjani. Mina owami lo muzi ngusebenzele kanzima, ngakushada ngakubeka la abantu bakena ngibakolodi luto, wena ohlulekayo.
uthi guys uke wazaca usemafutheni wazaca uvuka ngobacon and cheese wazaca uvuka ngeblue croissant ngeblue cheese and croissant wake wazaca udla into ezibizwa ngamagama zakoWoolies wake wazaca unefriji egcwele enswi enayo yonke inhlobo yokudla ongakucabanga futhi angikhulumi ngokudla nje ngikhuluma ngezinto ezibizwa ngamagama mina esakwami steak tomahawk lawa nina enibaba bazi ukuthi bayabiza mina ngiyabazi baya-odwa lapha kwami balodwe nje ba-odwe sidlalo lezi steak ekuthiwa much hot steaks bengidla leyo nto mina kwami uthi uke wazaca kuleyo situation uthi ngazaca guys amathambo lawo emqaleni aphuma abalwa amaqama amathambo emqaleni iziqhomo lezi zazi zaba amapipana zacija bheka uthi abantu abadlalisana batanasi phambi kwami akumnandi kusweet ngekhala bake bavuke batotosane indoda yami imenzela ibreakfast and bed into soloko ngagana mina 14 years nale ndoda engakaze ingilethele ngisho ikhofi embedeni even on my birthday ngingamayindanga ke ngoba phela vele wayengidotose ngisama vacation kodwa sengisho nje ukuthi mina ngisho ikhofi leli lilodwa coffee in bed I've never received it but the mere fact ukuthi ulethe intombazana la endlini eseyimithi ayibona ukuthi umthwalele indlalifa ebekwazi ukuyitotosa le ntombazane athi nje antikhululeka ngizomenzela amqobelo ma fruit salad amqomelo mabani yena wathi yogurt New Zealand wathi amnikeza amenzela uthi indoda yami yathatha special cooking lessons awungizwa uthi indoda yami yathatha special cooking lessons because umithu umnakwethu kufanele aphathwe kahle ingane kufanele idle kamnandi eswini ngoba yena ufuna ingane ehealthy ephilile eright angithi uthi hayi guys ngabona ukuthi ayikho le uthi uyabona mangabe ukwakho usuqala ukubuka izisebenzi zasendlini kwakho zikubuke ngeselikudabukelayo kodwa umedem zisathi medem wena kodwa iliso ezikubuka ngalo sezithi shame skepsele senkosi sekungasekho right uthi that is when I decided ukuthi uyabona la I have to act very swiftly uthi at that point vele nginemali yami bengiloke ngiyisave because nginayo iallowance akubenginayo allowance and uthi at this time ithi ngikutshela uthi at this time umuntu wesemove in mina ke allowance yami yavele yavalwa kwama credit card amavele avalwa but imoto bengisasenayo the only thing that I was left with was ikhadi lika petrol uthi kwavala yonke into kwavala ama credit card kwavala allowance kusho ukuthi yonke avele ngabona ukuthi kusho ukuthi yonke into ebeyiza kumina seyiyakulodade ngoba phela uyena uze nento enkulu mina engingakwazi ukuyenza ubhaka umntana wamfaka eswini mina ngikwazi ukubhaka umntana ngimfaka eswini uthi hayi ke guys isahamba isikhathi ngicabanga ngadla amathambo engqondo uthi ngacabanga umngane wami excuse me ebesifunda naye online sinaye groupini ka WhatsApp nje uyabona ema groupini kuyenza kube khona lo muntu enivele niclick nje naye ngcine sen communicator outside of the group uthi I had that friend ebesifunda naye la online ebesi very close ebesizana nangama assessment angimaza sikaze sibonane but uthi imoya yethu yavele ya connect nje besikhuluma sixoxa nangayo yonke into sikhuluma size sivude kholane and everything ngiyayazi impilo yakhe nayo yayazi impilo yami kancane a little bit she somehow is naye ukule level ye life yami engiphilayo uthi ngimxoxele uthi kodwa ke yena ke wa divorce ke ngoba indoda ayithi hayi kodwa ngiphila kamnandi nje wathola ama divorce settlement wakhe wayihambela uthi hayi ke ngamfonela ngathi mngane kubi sekunje usokhaya wenza u1 no 2 no 3 wathi friend do you have imali njengamanje do you have any savings with you because uyasibona lesi simo lalela mngane bengisave kakhululeka wathi lalela ngicela ukuthi ungabusapholisa amaseko thatha the smallest car ekhona kulolo garage la kwakho ngoba awuyidingi njengamanje imoto enkulu ezokudlela upetrol ngoba you need to save each and every cent ona thatha the smallest car uphume uhambe nemthwalo yakho uze la kwami ngizokubeka la kwami uthi ukupholisa ikhanda udla amathambo engqondo up until you figure out what do you want out of this situation ngoba uyabona le biribiri yenyukunye okuyona njengamanje awu senyakanyakeni mfana awuphakathi edeep shit wena uthi ngahamba guys ngadrive ngiyeThekwini angazi ukuthi yena wayehlala kushuthi babehlala le kodumbe ngiyacabanga uthi ngahamba guys ngeThekwini angilazi na kahle neTheku ngiyaqala nokudrive phela mina bengino driver ngiyenginto etotosayo ngiyaqala nokuyidrivela ngiyi1 ngidrive distance ende kangaka uthi ngiyahamba la endleleni ngihambe ngime ema garage ngithenga amanzi ngiphuza ngiyaqala ngiyacabanga le decision engiyenzile ukuthi is it or ngenza iphutha or bekufanele ngibekezele or bekufanele ngimaccept umnax yini ngempela
ngempela ebekufanele ngiyenze la uthi ngiyahamba ngiyakhala ngiyama ngiyathula ngiyazithulisa ngibuye ngihambe ngene amanye amagaraji ngilale 5 minutes ngiphinde ngiqhubeke ngidrive uthi ahambe aze afike kumngane akhe afike umngane akhe emlindele somewhere amhlangabeze bahamba ayohlala khona uthi ngafike ngahlala kamngane waphela uthi uyisahlala phansi nomngane saphela ukuthi mngane there's something that needs to happen ngoba egcineni kosuku umendo wakho lo you need to know yini uzophuma nayo uma udecide ukuphuma uma ungadecide ukuphuma uzokwenzakalana meka ixoxa ke indaba uthe bafazi ngicela ukungangixoxeli the rest ngoba uyasazi isingisi siye sithi the rest is history ngikhuluma nje umunu this year upostile udali ngizoyiphina that video here uma ufuna ukuyomlandela hamba yomlandela upostile udali ushaya nga3 wezingane triplets same time uzele udali and bengixoxa naye nje emalangeni wathi Malwandle ngiyafuna ukuza kwi-podcast yakho ngoba ngifuna ukukutshela ukuthi kwenzakalani emishadweni yethu yosozimali yama-soft life ungaboni abantu bephila nje lapha umuntu nomuntu ulwa noxanduva lakho lenkinga abhekene nalo kungcono uhlale emkhukhwini wakho as long as uwazi lo mkhukhu ohleli kuwona unothando nokuthula ngoba yeyi bayasha abantu sisha ngendlela engafani nami ngasha ngiyami indlela nomunye usho kodwa okusalayo uyabona the soft life yona enzago heura soft life lalelani shanga 3 abantwana ba fresh bahle bayizibutubutu bamayelo boni bafana nayo wemaye ngicela ungangibuza ukuthi ababani hayi ungangibuza ukuthi ababani read between the lines sitho isingisi kaloko read between the lines ugirl usena apartment yakhe from ama savings wakhe una 3 wezingane zakhe ezithi yena ngithi yena kaloko akakwazi ukubhaka abantwana akakwazi kuzala ngithi kodwa this time around ezisithetha nawe indoda ibhizi nabantu basemzini iyamncenga ithi mama buye ekhaya uyabuza ukuthi uthi mama buye ekhaya muphi yena umama ngoba lo mama othi akabuye ekhaya mina ngokumazi kwami akazali uyinyumba kaloku akakwazi kubhaka abantwana ngoku ngomphi lo mfazi ofuna abuye ekhaya na hayi khawundi xelele tata ngomuphi lo mfazi ofuna uthi hayi kufona wonke umuntu kufona ifamily yasemzini kufona abantu bakubo kufona umyeni uncengaza khale umyeni qale phansi ufake allowance ke manje uthi imali ngeke ngiyeke ngiyidinga kabi imali ngengiyeke maka ifakile allowance ngiyithatha ngiyisheshise ngidlulise ngithi shwi ngiyoyifaka ku food account yami ngoba ngifuna ukuthi azabuyelwe ingqondo le imali yakhe yona ngisazoqhubeka ngiyidle ngoba I am deserving of it when they give ama lemons faka emlomeni uhlafuna uginye kuzolunga